Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nink'aysay lach'o latqaskuitz'in chiruli junq'amoqa'in chiruli gutana'in yoqochish jultikankil payaq chirish lik'arush qatzol chiruli xamana'in saliaqak'anjela'in solok salisantilhu lixjolomil naxye sa'eb lisalmo utana'in lixb'en raqal chiruchik lixaman jun yoqochi atinak chirish lixkab raqal sa'eb lisalmo xo atinak ajkwi chirish lixchukwa'il ajtij utanin taqajultika bayaq chanrunak li santuario manak li loqlaj najej li kixjib laj Moisés yal retalil li tzaqal najeja'in li kuankaran sa chusha ut kixbanu mogo kamata kiraj jonaxye Éxodo 25:40 que retal renaqta yiba'an jo chanru kikutek chaku sa litzul chirish li loqlaj najeja'in aban aran salichosha na atinak lihu Hebreos capítulo 9 versículo 11 toxali versículo 15 sho atinak ajkwi chirish litzul Sion ustarin saruchichoch naubil chaqru li najeja'in sa shona lepchaq liqwa Moisés aban junchik reheb li najej hali najej parkwi kikibak lish templo liqwa Salomón chokre liqagwa Dios naubil ajkwi rujo litzul Sion lish naaj liqagwa Dios li rochoch liqagwa Dios renak ta kwang sa xtianqeb lixtenamit aban juli patzom li ángel runak taqatawru hali naqataw sa li capítulo 15 reli hu Salmo utli versículo 1 kama inashti atqagwa ani truqta hilang sa lamuebal utli capítulo 24 versículo 4 nashti kahkwi li chabil shuam ut saqru li shol Jabiek lik aruna shtiach li hu Apocalipsis 14. Kin ilo kwichik utkuan karan li karner shaksho sa shpen li tzul Sion rochbenep kaib shkwak shakal mil chipoyenam. Kuan klishkaba li karner utlishkaba li shchukaeb tzib am il chishpe kemep chan li versículo 1. Utchiru li shamana in shkatzol akwi chanru ta tzib amang klishchakrab li qakwa Dios sa li ameh jung. Lish tzib ankil lishkaba eb lixtenamit liqagwa Dios li kol bileb chishpe kemep jonaxcheli hu Apocalipsis mokoyota chi atinak chirish naqtishlet exitaraj lixk'aba chishpe kemep manaq tz'ibam milaqraj rik'ijunak li tz'ib chishpe kemep lixk'aba liqagwa Dios hink'a lik'aru tz'aqal naraj naxtiehan naqleb li kol bilaqeb tento naq saqaqeb ru jonaxcheli hu Salmo mak'aq lixmakeb tikaqeb ajchik ru lixch'ol xbanaq anakwan kuy bileb lishmak ut kulubeb kwank chiru lishloqlaj qojarib'a liqagwa Dios relik chiya liqamak ink'ana koxkanab chinach'ok rikin liqagwa avanza xk'aba liqagwa Jesús la o anakwan nokurwan chijilok rikin lishloqlaj qojarib'a liqagwa hokarak naraja'an naqta qatz'ib'a lixchaqra sa liqam Hayak retal nak li capítulo 14 reli hu Apocalipsis naxye li kwanqeb aran hanaqeb li shokok re li chaqrab li qagwa Dios utkaru li chaqrab li qagwa Dios li chaqrab li qagwa Dios atkwaskwitsin haan li retalil li chol chanruna kwang mahos mahtikti makaru qila qaran sa li chaqrab utqaq retal chanru li shtikila li chol li qagwa utanaq kwili boqbilola o chishbanunkil renak toruq chitzaqong sa xtianqeb lik'ila tenamita in likuanqeb chixsutam liqagwa Dios jonaxye li capítulo 14 ut versículo 1 re Apocalipsis xo atinak ajkwi chirish naq ángel runak li chabil esilal taakulaq sa xb'en chixjuni li ruchich'och haan lixtaqlankileb li ralal xk'ajol liqagwa Dios wi ixqataw chikanan anaqkwan kwa sa qab'en xkutzb'al rikineb li juntesal re naq li esilal aan taakulaq rikin chixjuni leb li poyenam lish Salmo laj David na atinak chirish chishjoni lik'aru kixk'ul lik'aru kixnumsi sa lixchu'am ojretal naq kikulak ajkwi chixrek'ankil lish Rahil lish mak kixk'e retal naq xk'ulub raj li tojb'amak abanan kisaw xch'ol sa xk'aba lish pa'b'al rikin liqagwa laj Colonel li resilal lixchu'am liqawa David nak'anjelak choqqe anaqkwan re naq taqak'e raj retal link'a'us li naqabano naxk'ut ajkwi chiqu naq limak kahkwi nashk'am chaq xutan utjunelik k'a'ux abanan lixrajom liqagwa Dios ut li rusilal num tajenaq chiru chixjunila'an rik'in la pa'b'al
la takwi tatruk chistawbal la kolbal sashkaba liqaqwa Jesus nashche liqaqwa ha antishpats linkaba chejokain atinna atin chukwa atin Dios atin sakonak lininkol kwip utla intin shaqab choqshben likwalal ni maqshkwangil sashtianqeb lish akwabej li ruchich'och tin hoy likushtan sashben chejunelik utmajo eta sachsinchol lin sumkwang rikin hain nakataw sa sashtianqeb li versículo 25 toxali versículo 30 reajkwi capítulo 89 chiqajunilo ahmako sashkaba nakwanko sashbena ruchich'ochain jo likishkuliq wa Isaías nakikuyek lishmak kishche sa humpat taklahin lain at qaqwa jo kaan rakakwi takachak be liqaqwa lao utli jo kyalol li aknaqanaw chikanan ru liqaqwa ut ahil runak takakuts rikine likomon juntesal kakekretal nak liqaqwa Dios haahun li Dios litik shchol utnim lishkuyum nashkuy lishmak lahmak jo kishbanurik in liqwa David liqaqwa narakhshkuy bal uchsachwa liqamak kuy launa qajakhrakwi saqonkrik in liqaqwa Dios oksalish loqlahmoy bal liqaqwa Dios ahel runak taqa saqobresi liqajuam ahel runak taqa kauresiqib makwa kahkwi lao tentonak taqa kotsahkwi li esilalaan rik in chishkhunile litinamit Patyo siya ko nakshinago chubini chiruli shamanain nakatimbok chisik baliqaqwa Dios rahlal kutan liqaqwa tashaqchi osoptesin qrela yuam kuili Dios hokanaraj taqabiqib sa junchik liqaqangel